Perezida w'Urukiko rw'ikirenga mu Bwongereza Robert John Reed mu isomwa ry'umwanzuro w'Urukiko yatangiye avuga imiterere y'amasezerano y'Ubwongereza ajyanye no kohereza impunzi mu Rwanda. Yavuze ko amategeko y'umuryango w'abibumbye atemera ko impunzi zisubizwa mu bihugu zahunze mu buryo buziguye cyangwa butaziguye mu gihe bigaragara ko uburenganzira bwazo bushobora kujya mu kaga. Uyu munyamategeko yavuze ko igihugu gitekanye kuri iyi ngingo ari impunzi zishobora kujyamo zitikanga gusubira aho zahunze. Mu gihe byaba bimeze bityo ngo byaba bivuze ko iyi politiki yubahirije amategeko, bitameze uko ngo iyi gahunda y'u Rwanda n'Ubwongereza yabinyuranije n'amategeko. Uyu munyamategeko yavuze ko ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi ryagaragarije urukiko ko amategeko y'u Rwanda arimo ibyuho bishobora gutuma aba baturage basubira mu bihugu bahunze, ndetse ngo hari n'amasezerano nk'ayo u Rwanda rwagiranye na Israel ariko ngo ntiyashyizwe mu bikorwa uko impande zombi zabyemeranije, ndetse ngo Ubwongereza bwananiwe kugaragaza ibimenyetso bitesha agaciro ibyavuzwe n'uyu muryango. Perezida w'uru rukiko yavuze ko ari ikosa rikomeye ku Bwongereza kubera ko ngo uyu muryango ufite ubunararibonye bw'imyaka myinshi mu kwakira impunzi mu Rwanda. Iyi ngingo y'umuryango w'abibumbye niyo yatumye urukiko rw'ikirenga rufata uyu mwanzuro. Urukiko rw'ubujurire ruri mu kuri kuko rwatesha agaciro icyemezo cy'urukiko rukuru, rufatiye ingingo nk'ikimenyetso. Urukiko rwanzuye ku bwiganze kw'impunzi ziramutse zoherejwe mu Rwanda hari ibyago byo gusubizwa mu bihugu zahunze. Ku bw'ibyo uyu mugambi unyuranije n'amategeko. Icyo cyemezo urukiko ruvuga ko gishingiye kuri ibyo bimenyetso. U Rwanda rwahise ruvuga ko umuryango watanze icyo kimenyetso usanzwe rufata nk'intangarugero mu kwakira impunzi. Inyandiko y'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro twayishyize muri iryo jwi. Iki ni icyemezo cy'urukiko rw'Ubwongereza. Icyakora ntitwemera umwanzuro uvuga ko u Rwanda atari igihugu gitekanye cyo koherezamo impunzi kubera ko ngo ari ibyago byo gusubizwa aho zahunze. U Rwanda n'Ubwongereza bakorana bya hafi mu kwinjiza no gutuza impunzi muri sosiyete nyarwanda. U Rwanda kandi rwubahiriza inshingano zarwo ku ruhando mpuzamahanga ndetse n'umuryango w'abibumbye n'izindi nzego mpuzamahanga zirufata nk'icyitegererezo mu kwita ku mpunzi. Mu gihe cy'uru rukiko twari duhugiye mu guteza imbere abanyarwanda mu mikoranire n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga, turi gukemura ibibazo bibangamiye Afurika n'isi muri rusange. Dushyize imbere gutabara abari mu kaga kandi tuzabikomeza kurushaho. Urukiko kandi rwanzuye ko bemera ko u Rwanda n'Ubwongereza bumvikanye ko izi mpungenge zishobora kuvaho. Icyakora urukiko ngo rubona bidashoboka vuba aha ngo byakorwa mu myaka iri imbere. Abahanga bavuga ko nyuma y'iki cyemezo cy'urukiko Ubwongereza busigaranye amahirwe atatu, harimo gusaba u Rwanda kuvugura ibyo barunenga mu gihe gito. Ikindi ni ugushaka ibindi bihugu bitekanye hashingiwe ku gisobanuro cy'amategeko. Icyanyuma ngo ni ukuva mu rukiko rw'umugabane w'Uburayi rurengera uburenganzira bwa muntu. Ibi byo ngo biragoranye kubera ko ngo bishobora kugira ingaruka kuri politiki mpuzamahanga y'Ubwongereza. Ubu ukaba umukuru wa minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu cy'Ubwongereza James Spencer Cleverly na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza David William Donald Cameron batangiranye muri guverinoma y'ivuguruye ya Rishi Sunak. David Nzabonimpa, TV 10.